Dame i gospodo, zar to nije šokantna činjenica? Znači 6 sukcesivnih hipoteka je na toj zgradi, a ne može se prodajom te zgrade naplatiti niti prva. I na tih 6 hipoteka HBOR daje 7. kredit. I koje posljedice su snosili ljudi koji su tada vladali HBOR-om? Koje posljedice? Nikakve. Nikome ništa, pojeo vuk magare, kako bi rekao Ljubo Česić-Rojs, ko je jamio je jamio. I to nije bilo jučer. Odnosno, nije bilo prije 20 godina ili 10. To je bilo nedavno. Pazite dalje koja se praksa događa. Imate situaciju, to mi je kolega Maras ukazao na nju, kako je Fiolić, Sanaderov mesar, dobio preko 50 milijuna kuna kredita koji također nisu vraćeni. Koje je bio sredstvo osiguranja tog kredita? Logično je, dame i gospodo iz HDZ-a, da Fiolić nije dobio taj kredit zato jer je imao dobar poslovni plan, već zato jer je bio povezan sa vašom organizacijom. Vi ćete možda reći, ne, on je izvrstan mesar, imao je dobar poslovni plan, ti Pernar nama podmećeš jer smo mi tebi opozicija, međutim ne, govorim istinu. I pozivam vas, ako želite replicirati poslije govora u ime kluba, da replicirate. I sad što se događa? U slučajevima kad se radi o višemilijunskim prijevarama u koje su umočeni ljudi, bilo da su izravno bliski vladajućem režimu, u tom slučaju Fiolića HDZ-u, ili pak u slučaju EPH, koliko sam ja shvatio, kredit je odobren u doba HDZ-a, a realiziran u doba SDP-a. Tako mi se učinilo da je nakon dolaska na vlast SDP-a taj kredit dan. Ispravite me ako griješim. E sad, o čemu se radi? U tim višemilijunskim prijevarama nitko ne snosi odgovornost. Nitko. Međutim, vi ćete reći, to jest da samo objasnim što to znači. Pokušajte zamisliti da ja, Ivan Pernar, svoj stan u Pavlanskom putu, da imam neku firmu u čije je vlasništvo taj stan i da je na tom stanu već 6 hipoteka i da iznos duga već premašuje, ne znam, 8 puta ili 10 vrijednost mog stana. Da li bi meni HBOR prihvatio taj moj stan kao jamstvo za kredit od recimo 1 milijun kuna za, ne znam, proizvodnju kemijski, na primjer, karikiram, nebitno. Sigurno da ne bi. Rekli bi, ta hipoteka vama nije dovoljna. Međutim, Ninoslavu Paviću ta hipoteka bila je itekako dovoljna. I sad što se događa? Te velike ribe koje su isisavale milijarde, njima niko ništa. A onda dolazimo u situaciju s poljoprivrednicima koji realno gledano su imali višestruko manje kredite i koji su za razliku od Fiolića i Ninoslava Pavića dizali kredite ne s namjerom da prevare HBOR, već s namjerom da te kredite vrate. Znači ovdje je bitna namjera. Ti seljaci su dizali kredite s namjerom da ih vrate. Zalagali su svoju imovinu i sad što se događa? Od Fiolića i EPH, danas Hanza Medije, naplatit se neće 1 kuna, a ti seljaci, poljoprivrednici, imaju blokirane račune, ovršene, prodaje im se kuća, njihov jedini dom. Koje su to situacije, dame i gospodo? Imamo situaciju takvu, imali smo u Dalmaciji, zaboravio sam koji grad, Grgić se, mislim, čovjek prezivao, njemu je banka prodavala dom zbog tog HBOR-ovog kredita. Čovjek je kupio ribarsku brodicu. I sad što se događa? Imamo sustav enormnog licemjerja. Licemjerja u kojem bankar iz HBOR-a koji je odobrio kredit od 11,5 milijuna kuna EPH Holdingu neće snositi nikakvu odgovornost, a policajac koji je uzeo 200 kuna mita, vi ćete njega izbaciti na ulicu. Odnosno, daćete mu otkaz jer je uzeo mito od 200 kuna. A niko se ne pita da li je taj policajac kojim slučajem i sam u kreditu i da li bi on mogao vraćati taj kredit koji ima, odnosno da li bi bio deložiran da ne iznuđuje mito od ljudi. Hoću reći da ja se zalažem za pravnu državu,
zalažem se za to da se krediti vrate, ali zahtijevam da se krene ne od policajca prometnog, već od ljudi koji vode HBOR. Zašto ti ljudi nisu u zatvoru? Sam Bog zna. Moja pretpostavka je sljedeća. Imaju dovoljno novca i potkupili su sve koje je trebalo potkupiti. A policajac koji je uzeo 200 kuna mita, koga on mogao potkupiti? Nikoga. I što se događa? Postoje pošteni policajci koji nisu uzeli mito, kao policajac iz Rijeke koji je vidio ubojicu sestara Filipović i o tome javno progovorio. I kad je nazvao dispečera u policijsku postaju, poklopili su mu slušalicu. Zašto? On tvrdi zato jer je vidio sina od riječkog tajkuna i bliskog Sanaderovog prijatelja, gospodina Ježića. Što se događa s tim policajcem poštenim? Dame i gospodo iz HDZ-a, taj policajac dobio je otkaz. I ne samo da je dobio otkaz, nego je dobio i tužbu od strane tog sina od riječkog tajkuna Ježića, gdje on traži odštetu zato jer on progovori o tome javno, a pritom još i mene tuži za odštetu od 100.000 kuna. Zamislite koji je to apsurd, dame i gospodo iz HDZ-a. Znači vi imate situaciju gdje se zakon prelama na sitnim ribama, na policajcu koji je uzeo 200 kuna mita ili pak na poštenom policajcu koji dobije otkaz i sudski spor. I što ako on sudski spor izgubi? A ko vodi pravosuđe? Pravosuđe vode isti oni ljudi koji skrivaju kriminal u HBOR-u. Isti oni koji su Fioliću davali kredite. Odnosno koji su štitili Fiolića kada je dobivao kredit i one koji su mu davali kredit. Znači, mi u Hrvatskoj nemamo trodiobe vlasti, dame i gospodo. Postoji jedna stranka koja kontrolira sve institucije vlasti i ta stranka po imenu HDZ je čak bila i osuđena na sudu za izvlačenje novca izravno iz državnih poduzeća. I što HDZ radi? Mijenja zakon i onda ta presuda pada na Ustavnom sudu. Iako je nesporno da se novac uzimao. Vi ćete reći hrvatsko pravosuđe. Zašto govorim ovo sve? Govorim zato jer imate još gorih slučajeva. Imate slučajeve gdje u istom predmetu sud osudi i oslobodi. Znači, Čobanković je osuđen da je dao mito vaš predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu bivšem, a Sanader za isti taj predmet, isti sud njega oslobodi da je primio mito. Kako u istoj stvari nešto može biti i ne biti? Znači, ako sam ja Miru Bulju platio ručak, hipotetski, iako nisam nikada, kako je moguće da taj ručak nije bio plaćen od strane mene Miri Bulju? Nikako. Znači, naše pravosuđe je koma, horor film. A zašto ovo govorim? Zato jer mi svakog dana, ja znam gospodo iz HDZ-a će reći ovo je povreda Poslovnika. Sad ću objasniti zašto sam morao skrenuti s teme. Zato jer me svaki dan zovu ljudi koji se žale na korumpiranost institucija pod vašom kontrolom. I kažu Pernar pomozi. Pernar, u DORH-u su korumpirani. Pernar, sudovi sude pristrano. I što ja da kažem tim ljudima? Oni traže sastanak sa mnom. Onda sam rekao, gospodo i dame, sve dok je HDZ na vlasti, nema smisla ni potrebe da se ja s vama nalazim, jer znam da se u pravosuđu neće ništa promijeniti. A zašto? Zato jer vaša stranka sustavno štiti i pokriva kriminal koji se događa u HBOR-u i sukladno time naravno da ćete glasati za prihvaćanje tog izvješća od HBOR-a. Naravno. Pa vašim ljudima su davali te kredite koje oni ne vraćaju. Međutim, za razliku od utjecajnih i bogatih HDZ-ovaca i zaštitnika vašeg režima, šta će biti sa siromašnim ljudima koji su se zbog vaše monetarne politike, zbog toga jer ste vi pretvorili HNB u mjenjačnicu, zbog toga jer ste vi novac Zakonom o Narodnoj banci definirali kao dug, što je s tim ljudima koji neće moći vratiti kredite? Ti ljudi bit će izbačeni na ulicu i kad ću ja vašeg premijera Plenkovića danas sutra pitati ovdje,
zašto izbacuje te ljude na ulicu, znate koji će mi odgovor on dati? Kaže gospodine Pernar, veli živimo u pravnoj državi. Zakoni se moraju poštivati. Dame i gospodo, na kome vi pokazujete da zakoni funkcioniraju? Da u Hrvatskoj postoji pravne države. Da postoji u Hrvatskoj institucije pravne države. Ti ljudi ne bi danas bili deložirani, a oni koji su pljačkali HBOR, kao što pljačkaju i sve ostale državne institucije, bili bi odavno u zatvoru. I iz tog razloga, naravno da neću podržati ovo izvješće, jer znam da na sličan način kako ste vi vodili HBOR, nažalost, vodio je SDP. Nažalost. I to je najveća tragedija u cijeloj priči. I onda jedni druge morate pokrivati. Meni kaže gospodin Maras, ja sam podnio kaznenu prijavu protiv toga čovjeka u HBOR-u koji je Fioliću dao kredit, ali DORH ne reagira. Zašto DORH nije smio reagirati? A kaže meni Maras, ja sam bio ministar gospodarstva. Zato jer DORH pokriva i HDZ i SDP. Vi pokrivate jedni druge međusobno, a na najmanjim i najslabijim ljudima, kad se na njima pravno iživljavate, onda kažete postoji pravna država i zakon se mora provoditi. Hvala. Hvala lijepa. Imamo povredu Poslovnika. Uvaženi kolega Šipić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Povreda Poslovnika 232 gdje kaže govornik može govoriti isključivo o temi u kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Gospodin Pernar cijelo jutro se priprema kvalitetno preko 7 mobitela i osluškuje glas naroda od Trumpa pa do Rusije i na ovaj način koristi govornicu. Dakle, 15 minuta govoriti nebuloze, da moram tako reći, i svaki put nebuloze vrijeđajući svoje kolege zastupnike o kojima pojma nema ni ko su, što su za većinu nas i odakle dolazimo i šta zastupamo, i onda koristiti ovako govornicu na ovako prizeman način, kao kauboj se obisiti za govornicom i na takav način sugerirati građanima da je kaubojština dozvoljena danas, pa možete reći i ono što nema veze argumentiranoj raspravi sa točnim podacima. Dakle, zadnji put sam vam replicirao i govorio da kada govorite o jednoj temi da govorite odgovorno i istinito, a ovdje ne pripremati se i ovako govoriti svaki put koristeći da napadnete što više HDZ, kako ste rekli u Otvorenom, jer vam je to jedina draga tema, onda je to nažalost za našu Hrvatsku ne korak naprijed nego korak natrag. A kad vi govorite moralne predike, onda pogledajte što ste radili u Živom zidu i toj kombinaciji, je li to prevara birača ili ne? Hvala lijepo. Kolega, niste spomenuli koji članak je povrijeđen. Rekao sam 232. Jeste, onda ništa, ali u Saboru je dozvoljeno govoriti nebuloze, tako da ću ja dozvoliti da se govore i nebuloze. Evo ovako, idemo dalje. Imamo prvu repliku, to je uvaženi kolega Ivan Mišić. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Pernar, slušao sam vas u vašim izlaganjima i tu ima puno istine. Puno ima istine, nažalost, evo vidite i ovaj naš Sabor sa nekih 29 ljudi, možda sad ima 30, naše građanstvo treba odlučiti da li je to bilo dobro ili mi ovdje da kažemo šta nije bilo dobro, ali vidimo da nas puno nema. Od 151 negdje 30 ljudi. Kome se dodjeljuju krediti HBOR banke? Malo prije Pani spomenuo 2 milijarde kuna nisu vraćene. 2 milijarde kuna nisu vraćene. To je dozvoljavao i HDZ i HNS i SDP. Znači sve stranke koje su ovih 20 godina vladale su dozvolile podobnim privrednicima da dobiju podobne kredite i na kraju da ih ne moraju čak ni vratiti. Pa se postavlja pitanje šta mi to istina radimo u ovoj državi? Za 2000 kuna stavimo ovrhu, uhvatimo ga za nogu i izbacimo iz kuće. Za 2 milijarde kuna nikome se ništa neće desiti. A naši jadni, tužni građani, naši poljoprivrednici u Slavoniji koji su ovrhe dobili, OPG-ovci, koji su uništili,
A ovdje se milijarde razbacuju na sve strane i niko ih ne vraća. Da ne kažemo 50 milijardi neplaćenih poreza, 8 milijardi koncesija i takvih sličnih stvari, pa normalno da mi kao država ne možemo funkcionirati. Saborski zastupnici neće doći. Šta će? Dobit će plaću sigurno. Pitamo privrednika da li može isplatiti svog radnika sljedeći mjesec zato što je sve propalo u državi. I ja sam privrednik pa to postavljam i sebi pitanje, borimo se za radnike da im damo plaće, a drugi žive kao vage, ne moraju čak plaćati kredite. A ko im to dozvoli? Pa lokalna samouprava i podobni ljudi koji sve znaju prije nego što je seljak. Vrijeme je isteklo. I ostali. Ispričavam se, hvala. Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Pernar. Da, gospodine Mišić, postavlja se sad suštinsko pitanje. Ako su tolike milijarde nenaplaćene, postoje samo 3 mogućnosti. Ili su ljudi iz HBOR-a korumpirani pa su davali kredite iako su sa ciljem da se oni ne vrate, politički podobnim ljudima, prvenstveno iz reda HDZ-a, ili druga mogućnost je da su ti pojedinci svi imali slučajno poslovne poteškoće, ali sad ako se radi o tako velikom broju i tako velikom postotku, dolazimo do treće mogućnosti. A treća mogućnost je da je financijski sustav korumpiran i da se krediti u biti ne mogu vratiti. Znači, ako vidimo srazmjere koliko je kredita nevraćenih, vidimo da ovdje ne može se govoriti o odgovornosti pojedinca, već da postoje samo 2 mogućnosti ili kombinacija 2 mogućnosti. Da su ljudi u HBOR-u korumpirani i da je monetarni sustav postavljen na način da su krediti tehnički neotplativi. I postavlja se pitanje tko će za to odgovarati? Tko će odgovarati za ovu monetarnu politiku? Guverner Vujčić ne može, jer njemu čak ne možemo ni odbiti izvješće. Gospoda iz HDZ-a sigurno neće jer kontroliraju sve institucije. Znate tko će odgovarati? Odgovarat će najbjedniji od najbjednijih. Odgovarat će ljudi koji nas iz Živog zida zovu da ih deložiraju. Ti ljudi će na kraju nastradati i onda će isti mediji koje kontrolirate reći Živi zid nije nikome pomogao, Živi zid nije nikoga spasio, nemojte glasati za njih, oni su vam demagozi, a mi smo vam pošteni ljudi, veliki domoljubi i vjerodostojni koji prije izbora govore da će zaštititi jednu nekretninu od ovrhe, a nakon izbora, to jest na dan kada samu Vladu sazivaju, kreću sa svojim paklenim planom. Hvala. Druga replika, uvaženi kolega Gordan Maras. Hvala lijepo gospodine Pernar. Moram ovdje zbog javnosti, ljudi koji nas slušaju reći, prvo rekli ste da sam ja nekog u HBOR-u prijavio, nisam, ali kada sam vidio neke nelogične stvari onda sam prijavio i htio sam da se istraže. Znači, konkretno nisam nikoga prijavio, ali kada sam vidio jedan od kredita koji ste spomenuli i koji je spomenuo prije i MOST, tražio sam da vidim kako je moguće da neko u mjesec dana od kad je podnio zahtjev dobije kredit od skoro 60 milijuna kuna i da se taj kredit ne vrati. Pa to je normalno da čovjek koji je u nadzornom odboru kada vidi tako nešto zahtjeva to pitanje. I onda sam svašta vidio, ali pošto sam u obvezi čuvanja službene tajne neću vam to sad ispričati, ali te sve informacije ima i Državno odvjetništvo. Tako da to moj posao kasnije istrage i provjere nije, nego njihov. I s te strane se ne slažem s vama da su se takve stvari dešavale dok je SDP bio na vlasti, odnosno dok sam ja bio član nadzornog odbora. Jer, evo ja ću vam reći, rekli ste EPH. EPH je odobren 2011. godine i kredit je, ne znam kada je točno isplaćen u dan jer ne radim u tehničkoj službi HBOR-a, ali je odobren 2011. godine dok je HDZ bio na vlasti. Imali smo još jedan takav zahtjev. Ako se sjećate 21. stoljeća i digital medijskih servisa koja je završila u stečaju, imali smo također takav zahtjev na nadzornom odboru za 30 milijuna kuna. Nisam htio da to ide. I ja sam taj kredit zaustavio jer mi je bilo čudno. Znači takve stvari se za vrijeme mandata SDP-a nisu dešavale. I molim vas da onda to ne izjednačavate. Nije to isto. Znači kada neko na ovaj način dijeli kao što se dijelilo i na drugačiji način postupa kao što sam to radio ja, to jednostavno nije isto. Odgovor na repliku, kolega Pernar.
Zahvaljujem se gospodinu Marasu na korekciji i eto, nažalost, svi znamo da su razmjeri kriminala koje je provodio HDZ asimetrični u odnosu na ono što je radio SDP. Na kraju krajeva zato i HDZ-u suđeno kao, kako bi to rekao, udruženom zločinačkom pothvatu za pljačku države. Međutim, što se dogodilo? Pravosuđe, presude su pale, a svjedoci koji su svjedočili da su davali novac, koji su svjedočili da su potpisivali isplatnice iz crnih fondova, oni su preko noći dobili amneziju. Zaboravila je blagajnica i računovođa kome je davalo i šta se radi. Odjedanput svi svjedoci na ponovljenom suđenju, njihovi iskazi više ne vrijede. Sad je HDZ na vlasti i šta se događa? Naravno, gospodo iz HDZ-a, da vi nećete biti osuđeni. Naravno, zato ćete uvijek mahat pričama o pravnoj državi i poštivanju institucija, a Pernar koji kaže to što vi radite je farsa, to je licemjerje, vi ćete reći Pernar ne poštuje pravnu državu. Dame i gospodo iz HDZ-a, to što DORH radi, što selektivno gospodine Maras se bavi samo članovima opozicije, a one u redovima vlasti iz HDZ-a ne dira, ne dotiče i štiti ih, to je gospodine Maras nešto što se pod hitno treba promijeniti nakon idućih parlamentarnih izbora. Hvala. Pernar, u DORH-u su korumpirani. Pernar, sudovi sude pristrano. I što ja da kažem tim ljudima? Oni traže sastanak sa mnom. Onda sam rekao, gospodo i dame, sve dok je HDZ na vlasti, nema smisla ni potrebe da se ja s vama nalazim, jer znam da se u pravosuđu neće ništa promijeniti. A zašto? Zato jer vaša stranka sustavno štiti i pokriva kriminal koji se događa u HBOR-u i sukladno time naravno da ćete glasati za prihvaćanje tog izvješća od HBOR-a. Naravno. Pa vašim ljudima su davali te kredite koje oni ne vraćaju. Međutim, za razliku od utjecajnih i bogatih HDZ-ovaca i zaštitnika vašeg režima, šta će biti sa siromašnim ljudima koji su se zbog vaše monetarne politike, zbog toga jer ste vi pretvorili HNB u mjenjačnicu, zbog toga jer ste vi novac Zakonom o Narodnoj banci definirali kao dug, što je s tim ljudima koji neće moći vratiti kredite? Ti ljudi bit će izbačeni na ulicu i kad ću ja vašeg premijera Plenkovića danas sutra pitati ovdje zašto izbacuje te ljude na ulicu, znate koji će mi odgovor on dati? Kaže gospodine Pernar, veli živimo u pravnoj državi. Zakoni se moraju poštivati. Dame i gospodo, na kome vi pokazujete da zakoni funkcioniraju? Da u Hrvatskoj postoji pravne države. Da postoji u Hrvatskoj institucije pravne države. Ti ljudi ne bi danas bili deložirani, a oni koji su pljačkali HBOR, kao što pljačkaju i sve ostale državne institucije, bili bi odavno u zatvoru. I iz tog razloga, naravno da neću podržati ovo izvješće, jer znam da na sličan način kako ste vi vodili HBOR, nažalost, vodio je SDP. Nažalost. I to je najveća tragedija u cijeloj priči. I onda jedni druge morate pokrivati. Meni kaže gospodin Maras, ja sam podnio kaznenu prijavu protiv toga čovjeka u HBOR-u koji je Fioliću dao kredit, ali DORH ne reagira. Zašto DORH nije smio reagirati? A kaže meni Maras, ja sam bio ministar gospodarstva. Zato jer DORH pokriva i HDZ i SDP. Vi pokrivate jedni druge međusobno, a na najmanjim i najslabijim ljudima, kad se na njima pravno iživljavate, onda kažete postoji pravna država i zakon se mora provoditi. Hvala. Hvala lijepa. Imamo povredu Poslovnika, uvaženi kolega Šipić, izvolite. Bila je itekako dovoljna. I sad što se događa? Te velike ribe koje su isisavale milijarde,
njima niko ništa. A onda dolazimo u situaciju s poljoprivrednicima koji realno gledano su imali višestruko manje kredite i koji su za razliku od Fiolića i Ninoslava Pavića dizali kredite ne s namjerom da prevare HBOR, već s namjerom da te kredite vrate. Znači ovdje je bitna namjera. Ti seljaci su dizali kredite s namjerom da ih vrate. Zalagali su svoju imovinu i sad što se događa? Od Fiolića i EPH, danas Hanza Medije, naplatiti se neće 1 kuna, a ti seljaci, poljoprivrednici, imaju blokirane račune, ovršene, prodaje im se kuća, njihov jedini dom. Koje su to situacije, dame i gospodo? Imamo situaciju takvu, imali smo u Dalmaciji, zaboravio sam koji grad, Grgića, mislim čovjek prezivao, njemu je banka prodavala dom zbog tog HBOR-ovog kredita. Čovjek je kupio ribarsku brodicu. I sad što se događa? Imamo sustav enormnog licemjerja. Licemjerja u kojem bankar iz HBOR-a koji je odobrio kredit od 11,5 milijuna kuna EPH holdingu neće snositi nikakvu odgovornost, a policajac koji je uzeo 200 kuna mita, vi ćete njega izbaciti na ulicu. Odnosno, daćete mu otkaz jer je uzeo mito od 200 kuna. A niko se ne pita da li je taj policajac kojim slučajem i sam u kreditu i da li bi on mogao vraćati taj kredit koji ima, odnosno da li bi bio deložiran da ne iznuđuje mito od ljudi. Hoću reći da ja se zalažem za pravnu državu, zalažem se za to da se krediti vrate, ali zahtijevam da se krene ne od policajca prometnog, već od ljudi koji vode HBOR. Zašto ti ljudi nisu u zatvoru? Sam Bog zna. Moja pretpostavka je sljedeća. Imaju dovoljno novca i potkupili su sve koje je trebalo potkupiti. A policajac koji je uzeo 200 kuna mita, koga on mogao potkupiti? Nikoga. I što se događa? Postoje pošteni policajci koji nisu uzeli mito, kao policajac iz Rijeke koji je vidio ubojicu sestara Filipović i o tome je javno progovorio. I kad je nazvao dispečera u policijsku... Dame i gospodo, zar to nije šokantna činjenica? Znači, 6 sukcesivnih hipoteka je na toj zgradi, a ne može se prodajom te zgrade naplatiti niti prva. I na tih 6 hipoteka HBOR daje 7. kredit. I koje posljedice su snosili ljudi koji su tada vladali HBOR-om? Koje posljedice? Nikakve. Nikome ništa, pojeo vuk magare, kako bi rekao Ljubo Ćesić-Rojs, ko je jamio i jamio. I to nije bilo jučer. Odnosno, nije bilo prije 20 godina ili 10. To je bilo nedavno. Pazite dalje koja se praksa događa. Imate situaciju, to mi je kolega Maras ukazao na nju, kako je Fiolić, Sanaderov mesar, dobio preko 50 milijuna kuna kredita koji također nisu vraćeni. Koje je bio sredstvo osiguranja tog kredita? Logično je, dame i gospodo iz HDZ-a, da Fiolić nije dobio taj kredit zato jer je imao dobar poslovni plan, već zato jer je bio povezan sa vašom organizacijom. Vi ćete možda reći, ne, on je izvrstan mesar, imao je dobar poslovni plan, ti Pernar nama podmećeš jer smo mi tebi opozicija, međutim ne, govorim istinu. I pozivam vas, ako želite replicirati poslije govora u ime kluba, da replicirate. I sad što se događa? U slučajevima kad se radi o višemilijunskim prijevarama u koje su umočeni ljudi, bilo da su izravno bliski vladajućem režimu, u tom slučaju Fiolića HDZ-u, ili pak u slučaju EPH, koliko sam ja shvatio, kredit je odobren u doba HDZ-a, a realiziran u doba SDP-a. Tako mi se učinilo da je nakon dolaska na vlast SDP-a taj kredit dan. Ispravite me ako griješim. E sad, o čemu se radi? U tim višemilijunskim prijevarama nitko ne snosi odgovornost. Nitko. Međutim,
vi ćete reći, to jest da samo objasnim što to znači. Pokušajte zamisliti da ja, Ivan Pernar, svoj stan u Pavlanskom putu, da imam neku firmu u čije je vlasništvo taj stan i da je na tom stanu već 6 hipoteka i da iznos duga već premašuje, ne znam, 8 puta ili 10 vrijednost mog stana. Da li bi meni HBOR prihvatio taj moj stan kao jamstvo za kredit od recimo 1.000.000 kuna za, ne znam, proizvodnju kemijski, na primjer, karikiram, nebitno. Sigurno da ne bi. Rekli bi, ta hipoteka vama nije dovoljna. Međutim, Ninoslavu Paviću ta hipoteka bila... Hvala gospodine potpredsjedniče. Povreda Poslovnika 232 gdje kaže govornik može govoriti isključivo o temi u kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Gospodin Pernar cijelo jutro se priprema kvalitetno preko 7 mobitela i osluškuje glas naroda od Trumpa pa do Rusije i na ovaj način koristi govornicu. Dakle, 15 minuta govoriti nebuloze, da moram tako reći, i svaki put nebuloze vrijeđajući svoje kolege zastupnike o kojima pojma nema ni ko su, što su za većinu nas i odakle dolazimo i šta zastupamo, i onda koristiti ovako govornicu na ovako prizivan način, kao kauboj se obisiti za govornicom i na takav način sugerirati građanima da je kaubojština dozvoljena danas, pa možete reći i ono što nema veze argumentiranoj raspravi sa točnim podacima. Dakle, zadnji put sam vam replicirao i govorio da kada govorite o jednoj temi da govorite odgovorno i istinito, a ovdje ne pripremati se i ovako govoriti svaki put koristeći da napadnete što više HDZ, kako ste rekli u Otvorenom, jer vam je to jedina draga tema, onda je to nažalost za našu Hrvatsku ne korak naprijed nego korak natrag. A kad vi govorite moralne predike, onda pogledajte što ste radili u Živom zidu i toj kombinaciji, je li to prevara birača ili ne? Hvala lijepo. Kolega, niste spomenuli koji članak je povrijeđen. Rekao sam 232. Jeste, onda ništa, ali u Saboru je dozvoljeno govoriti nebuloze, tako da ću ja dozvoliti da se govore i nebuloze. Evo ovako, idemo dalje. Imamo prvu repliku, to je uvaženi kolega Ivan Mišić. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Pernar, slušao sam vas u vašim izlaganjima i tu ima puno istine. Puno ima istine, nažalost, evo vidite, i ovaj naš Sabor sa nekih 29 ljudi, možda sad ima 30, naše građanstvo treba odlučiti da li je to bilo dobro ili mi ovdje da kažemo šta nije bilo dobro, ali vidimo da nas puno nema. Od 151 negdje 30 ljudi. Kome se dodjeljuju krediti HBOR banke? Malo prije Pan je spomenuo 2 milijarde kuna nisu vraćene. 2 milijarde kuna nisu vraćene. To je dozvoljavao i HDZ i HNS i SDP. Znači sve stranke koje su ovih 20 godina vladale su dozvolile podobnim privrednicima da dobiju podobne kredite i na kraju da ih ne moraju čak ni vratiti. Pa se postavlja pitanje šta mi to istina radimo u ovoj državi? Za 2000 kuna stavimo postaju, poklopili su mu slušalicu. Zašto? On tvrdi zato jer je vidio sina od riječkog tajkuna i bliskog Sanaderovog prijatelja gospodina Ježića. Što se događa s tim policajcem poštenim? Dame i gospodo iz HDZ-a, taj policajac dobio je otkaz. I ne samo da je dobio otkaz, nego je dobio i tužbu od strane tog sina od riječkog tajkuna Ježića, gdje on traži odštetu zato jer on progovori o tome javno, a pritom još i mene tuži za odštetu od 100.000 kuna. Zamislite koji je to apsurd, dame i gospodo iz HDZ-a. Znači vi imate situaciju gdje se zakon prelama na sitnim ribama, na policajcu koji je uzeo 200 kuna mita ili pak na poštenom policajcu koji dobije otkaz i sudski spor. I što ako on sudski spor izgubi? A ko vodi pravosuđe? Pravosuđe vode isti oni ljudi koji skrivaju kriminal u HBOR-u. Isti oni koji su Fioliću davali kredite. Odnosno koji su štitili Fiolića kada je dobivao kredit i one koji su mu davali kredit. Znači,
Mi u Hrvatskoj nemamo trodiobe vlasti, dame i gospodo. Postoji jedna stranka koja kontrolira sve institucije vlasti i ta stranka po imenu HDZ je čak bila i osuđena na sudu za izvlačenje novca izravno iz državnih poduzeća. I što HDZ radi? Mijenja zakon i onda ta presuda pada na Ustavnom sudu. Iako je nesporno da se novac uzimao. Vi ćete reći hrvatsko pravosuđe. Zašto govorim ovo sve? Govorim zato jer imate još gorih slučajeva. Imate slučajeve gdje u istom predmetu sud osudi i oslobodi. Znači, Čobanković je osuđen da je dao mito vaš predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu bivšem, a Sanader za isti taj predmet, isti sud njega oslobodi da je primio mito. Kako u istoj stvari nešto može biti i ne biti? Znači, ako sam ja Miru Bulju platio ručak, hipotetski, iako nisam nikada, kako je moguće da taj ručak nije bio plaćen od strane mene Miri Bulju? Nikako. Znači, naše pravosuđe je koma, horor film, a zašto ovo govorim? Zato jer mi svakog dana, ja znam gospodo iz HDZ-a će reći ovo je povreda Poslovnika, sad ću objasniti zašto sam morao skrenuti s teme. Zato jer me svaki dan zovu ljudi koji se žale na korumpiranost institucija pod vašom kontrolom i kažu Pernar pomozi.